abandi basigaye bagenda n'utubutura abakobwa wengine wanatembea na wazabu mukazana wa fikiria sasa kama huyo ati awe mkazana mwana wako azabu akabutura ukugarangise. Sikiliza sasa useme kandi wajano kugicaniro ngo aje. Sasa anasema nakuja hapa madhabahuni msicheze na Mungu. Timuka kina ni imani. Imana ni imana, Mungu ni Mungu. Imani igendana n'abantu Mungu batibishana ambao wanajenga madhabahu. Uzikibazo Unajua shida? Nta mundu Imana yoreba. Hakuna mtu ambaye Mungu anaweza katizama. Agenda na imana. Na tembea pamoja na Mungu. Yambare pasura igera. Na vaa hiyo pasura ambayo inafika huko. Muno hoba musobukwe. Hoba musobukwe. Katika ibada hii kunaweza kuwa babako mkwe. Sema katika ibada hii kunaweza kupatikana baba yako mkwe. Ariko ndurabimenye. Lakini hujafahamu. Ukambara pasu. Wewe unajivika pasura hiyo. Ngo nibigezgo. Unasema ni mambo ambayo wendi bigezgo. Hiyo haijaitawala. Umundu ufite Kristo. Mtu ambaye ana Kristo. Umundu girishurira. Mtu ambaye ana ufunuo. Azamenya na kwa jana imbere y'abandi. Anafahamu jinsi gani atatembea mbele ya wengine. Akambara mimi. Na anavaa hiyo skati kabisa fupi. Yarangiza agahimbaza Imana. Baadaye anamtukuza Mungu. Ntagicaniro hayubaka. Haujengi masabahu. Umuntu tsembura usengero gw'Imana Imana izamutsemba imbura urusengero rw'Imana rurera kandi urusengero ni Bibiliya. Ndase ni muzi yuko Bibiliya ni urusengero. Kubabwira ukuri wakakataa kuwafahamisha ukweli. Ariko umunsi umwe lakini siku moja abubatse ibicaniro ambao wamejenga madhabahu nabi vibaya umunsi umwe siku moja hari inzandiko zizasoma. Kuna nyaraka ambazo zitasomwa mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina ry'uwera wa Isiraheli, mw'izina ry'umugabo ukomeye, mw'izina y'uwaturinze tugashika hano amahoro. Iryo zina ndarikunda, y'umucunguzi wanje, iryo zina rihebuje, iryo rini rigiza. Ongera ubibutse aho bavuye, ongera ubibutse ibitaramo bataramye ngo urangize urahumeka, ubaganirira mu nzozi, ubaganirira mu gitondo no mu rukerera, ubatuma abagaragu b'Imana ngo uramanuka wenyine ubabwira amakuru. None muri bamwe muri twe ijwi ry'Imana ndaryo bacumva, ariko uyu munsi wa none wavuze ngo tugende dusenye ibisa nibibi hanyuma twongere twumva ijwi ryawe. Kandi iyo watugendereye nta wundi uza witanga, wagendereye no ngo urangize uramubwira ngo no nguwaye umugisha, hanyuma yo kumuha umugisha no aravuga ngo nanje sinotekeka, nzagendana nawe, nzakiranuka, nzomatana nawe, nzabana nawe ibihe byose, kuko wamugiriye neza. Nawe aravuga ngo ngomba kubaka igicaniro. Reka muri iki giterane abantu bubaka ibicaniro, hari ibyo kuramya, hari ibyo guhimbaza. Dawidi yarabivuze ngo Imana yantabaye nkava hariya muri iriya shamba nkaba umwami, nta buryo nareka. Abwira umutima wanje, moyo wangu msifu Bwana, nafsi yangu msifu Bwana. Ahimbaza Imana, avuga gukomera kw'Imana, avuga ineza y'Imana, aragaragara ariyerekana, aravuga gukomera kw'Imana. Uyu munsi wa none abadukurikiye bose mwami Imana, reka bareke kurangara, babe mwishurirwa, uganira n'abafite ishurirwa. Igihugu gitera inkunga abafite ishurirwa. Ayi Mana we, ngwino nico cyatumye utaracecetse ku buzima bwa nyina wa Mose kubera kugira ishurirwa. Aravuga ngo mu Baheburayo biciwe abantu, uwanje ntagomba gupfa, ngo amuzamura ku musozi aramuhisha, ngo arongera kandi ngo aramanura ngo mubohera agaseke. Naho gukora buriya bw'ubukorikori kumubohera agaseke, aje kumushira iwabo w'Imana. Ngo arangize uratabara Mose ngo akurira muri presidence, arangije yiga iby'amategeko, yiga science, yiga mathematics, yiga n'ibindi ngo arangize aja mu butayu. Ariko kubera gwishurirwa ngo agira neza kwiriba, ngo bituma abona ubwiza bwo kugira ngo abone n'umugeni. Ukuboko k'Uwiteka Imana data kuganza no kugaragara, kwiyerekana no gutabara. Ngaba badamu barimo, ngaba bakobwa barimo, ngaba bahungu barimo, ngaba kazi b'Imana bari muno. Wishurira abantu kandi, hishurira abantu kandi.
haya sikasila bana isurira abantu ngiki chambu chamaraso ye irogemo wa mtindi we kubagache sigazwa katuagiwe Yesu mama ibazwe izina iwe ryogeshwe yanogeshe maraso Yesu. Abantu nibaramenya ko wakoze igitangaza umuntu kuva mu cyaro akaba mu mujyi wa muri Afurika ukomeye akaba mu nzu atubatse akayiri ukwezi kukarangira ukundi kukarangira umwaka n'undi wamana heza abantu gutekereza heza abantu kumenya imbaraga zawe Yesu mwama himbazwe izina rye mana we positive pasila Yesu hariho bamukaka batagendeye mu modoka hariho basogokuru n'abasogokuruza batigeze bazitwara none turazifite batari bazi ibyo amakonte batari bazi n'ibyo gukora kuri mobile money batari bazi no mana we none ubu dufite abantu bakomeye ndakutagize ariko abantu bavuye ku gicaniro heza abantu kubaka igicaniro wongera uhumeke wongera uvuge wongera uvumerere abantu ijayona ingine siku na jana ime toweka na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Tunaleta shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Tunaleta shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Tusanye amashimwe imbere y'Imana. Yeyote anajua ni Mungu amempa kibali cha kufika hapa. Zwese ko yahawe uyu mwanya n'Imana wo kugera hano. Ni kuombe urushe makofi kwa Mungu kwa sababu himbariza Imana cyane. Maua yote anayafika na ndege wote wanga wanapokea chakula chao asipo shamba na ghala. Tunaleta shukurani kwa malaika wa kanisa, askofu pamoja na mke wake na watoto. Amashimwe yacu nanone ni kubwa abayobozi ba hano here kuri askofu n'abandi bose na mke wake hamwe na madamu wiwe na watoto wao n'abana be na baraza la kanisa na inteko yose igize itorero. Mungu wa Israeli, Imana ya Israeli abariki kanisa hili, ahumugisha rino torero, sababu si kitu rahisi si choroshe kuona mtu akubali kupokea sauti kutoka Mungu kupitia kubona umuntu yemerera kwakira ijwi ritumwe n'Imana ritumwe n'abantu. Nina maono fulani mtiere kwa runaka na ili nipate kufanya mkutano kwa kanisa na area ya Kasarani na kugira ngo babane n'abantu bo muri kano gace ka Kasarani. Nasema tena Mungu awabariki. Aravuze ngo Imana yamwijire bahumugisha. Nileta shukurani tena kwa mchungaji. Endelee mwenyewe kwa Kiswahili. Oh, asante sana. Na nimeona umechoka. Karushe makofi kwa ajili yenu. Mkono huu kwanza bwana. Asante sana. Ubarikiwe. Na lazima upumzike. Naleta shukurani tena kwa mchungaji ambaye na wachungaji wengine wote ambao mmekubali mwaliko mkafika hapa tena na Wakristo wewe.
Hakuna kitu kizuri kama kupenda ibada. Unaweza kupoteza mambo mengine, lakini usipoteze ibada, sababu Biblia inasema walilaaniwa wale waliokataa kukusanyika. Wachungaji, kwa heshima zenu, mbingu ninayetumikia, nasema asante, na ninashukuru wa Kristo kuona umekubali mwaliko nayo mkafika hapa. Hebu rusha makofi kwa ajili ya maua yote anayavika na ndege wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Nashukuru mwenye maono ya mikutano hii ambayo tumeifanya kuanza Burundi, Uganda mpaka hapa. Mimi ni mwalikwa kama na wewe, na kuna bahati nzuri, nyota ikiwa juu yako, hata mtu awe Marekani atakusamini, sababu kusaminiwa kwako si urefu, si kuwa brown, awe mnene, awe na kitu kingine, au masomo. Pana nyota tu ikiangaza kwako, na mtu akiwa mbali, ni lazima akupigia simu aseme, rafiki yangu, ninakukumbuka na twende na wewe katika kazi ya Mungu. Kwa ajili ya hiyo, Evangel Jean de Dieu John, Mungu akubariki pamoja na mke wako na familia yenu, hata na nchi yako ibarikiwe, sababu ni baraka kubwa sana kuona mtu ametekeleza, akaona na mimi Matayo Ndamahizi, mtoto wa Bibogobogo, niwe miongoni ili nipate kubashiri maneno ya Mungu. Pamoja na hiyo, nasema asante sana. Ningeomba mheshimiwa pale, baba yetu, akupe mkono, aseme Bwana kaendelee kututekeleza, kwa sababu ni maono makubwa. Rusha makofi kwa ajili ya mpendo. Sasa hapa kuna kitu kikubwa hapa kimenifurahisha, na kile kitu kuona mnenaji mgeni kutoka Rusia, mambo aliyoyazungumza, na ni hapo hapo mbingu zimenipeleka. Sasa nikasema kabisa, huyu ni Roho Mtakatifu ambaye hana mambo ya mikato mikato. Wale ambao wanijui, naitwa Matayo Ndamahizi Muhoza. Nimebarikiwa na Mungu, nina watoto 7 na mke mmoja. Mungu amenibariki. Niko mchungaji wa kanisa linaitwa Holy Spirit Fire Church. Fanyia kazi ya Mungu kwa nchi ya Uganda, lakini mimi ni Mkristo, nimeokoka, tena nimezaliwa Kongo. Mimi ni Mkongo pamoja na nyinyi. Alafu kijana, mimi siende polepole kama mwalimu, mimi ni mhubiri leo, sababu niliwaza kutekeza, mbona mambo yote hapa yamekuwa polepole, nitaingia vipi, alafu nitanamna gani? Nikasema kila mchezaji wa mpira wa kandanda anakuwa kana namuna gisi anatembea. Hata profesa na walimu kwenye vyuo vya shuleni wana namuna wanatembea. Kwa hiyo nitatembea kadiri Mungu amenibariki. Tusimame tuwe wima, topike, tutasoma neno la Mungu. Nilisema tusimame tuwe wima, simesema niongee Kiswahili. Basi simama, ni muhaguruke, tuheshimu neno ya Mungu. Ndimukazamuba abantu ndabizi ko mushaje, lakini simameni tusome neno la Mungu. Au mwicare mwebwe nimuragira ikibazo cyo kwicara. Topic inasema Mungu akukumbuke tena. Hiyo ndio mada. Mungu akukumbuke tena. Tutasoma kitabu kimoja, kitabu cha Mwanzo, sura yake
ya 8 mlango wake wa kwanza na wa pili. Alafu hapo ndipo kwenye usomi wetu huko. Tukimaliza kusoma mnakaa, alafu mnaachia Mbingu na Mathayo kazi. Nani msomi mzuri asome basi? Nani msomi mzuri? Harakisha bwana, dakika zangu napigana, nimekuja kazini hapa. Nani msomi mzuri harakisha? Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura yake ya 8 mlango wa kwanza hadi wa pili. Sura ya 8. Tasoma kwa Kiruga. Imana yibuka Noa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Endelee. Achia hapo. Kiswahili pale, nani ana Kiswahili hapo? Ama tuachie. Naona mchungaji pale amechukua. Na Mungu akamkumbuka Nuhu. Koko, na Mungu akamkumbuka Nuhu. Kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Sukuma. Mungu akavumisha upepo juu ya vilindi, zikafungwa, na pia na madirisha ya mbingu, mvua ikatoa mbingu. Asante sana. Tunaweza kukaa kwa heshima zenu. Unikumbuke Yesu unapowazuru wengine, naomba unikumbuke, usinipite Baba. Unapowazuru wengine, naomba unikumbuke Yesu unapowazuru wengine, naomba unikumbuke. Nikombe ombi moja, salimia watu wawili, uambie Mungu akukumbuke tena. Na ukimaliza kumsalimu unarusha makofi, alafu tunaingia kwa neno. Dunia inaweza kukukumbuka, lakini muda kitambo inakuacha. Watu kuanza kwa familia yako wanaweza kukumbuka, lakini muda kitambo watu wanakuacha. Presidenti wako wa nchi hata na mawaziri wanaweza kukukumbuka, lakini muda fulani, muda kitambo wanakuacha. Sasa ombi langu katika mkutano huu, tunao poteza vitu vingine, lakini ombi langu Mungu wa Israeli akukumbuke tena. Na hii ni unabii. Mimi nasikia kabisa ni unabii hapa ambao umeshuka. Narudilia, naomba Mungu ya Israeli, Mungu ninayotumikia, enyi watu wa Kasalami, enyi watu wa kanisa hili, enyi watu wa Maji Mazuri, Mungu afanye nini? Mungu awakumbuke tena. Kwa nini Mungu alisema akamkumbuka Nuhu mara ya tena? Niongee maneno matatu makubwa, naona kuna wenye wako wanaandika hapa, alafu wayaandike na ni baraka kwao. Mtu mwenye elimu anaandikaka masomo, lakini mwenye hata kuwa kitu kesho anadharau na kujita yeye ni mwerefu, kumbe anapoteza baraka. Kitu cha kwanza, Mungu aliona Nuhu ni mbegu ya dunia kwa wakati huu. Mbegu ina thamani wakati inaota, lakini wakati haioti, mbegu inabaki mbegu. Na mbegu si mahali pote inaenda kupandwa. Kuna mahali utapanda mbegu, lakini mbegu haitaleta matunda yake.
Sasa kama umeokoka na unajua wewe ni mbegu, naomba kwa jioni ya leo usijipeleke sawa mtu mpumbafu. Jua kama wewe Mungu mwenye alikubariki haukufa kwa waliokufa. Wewe ni mbegu. Sukuma. Ngali tu pale mbegu bwana, mbegu. Hawane hili liua hili ambalo limewekwa hapa. Lakini kwa fasi nyingine unaweza kutana hapo wameweka mawe, lakini wakaweka na vingine. Lakini siku wanaweza kumtoa huyu hapa. Sijui kama wanaweka maji kama ni nini, sijui kama ni vile vya town ambao wanavitengeneza, sijui. Lakini mbegu inapowekwa kwenye udongo mzuri inachemuka na inainuka, hata na nyasi yake inanganga. Lakini kama mbegu imepelekwa na kupandwa simbaya, haiwezi ikalete nyasi nzuri. Ukiwa umeokoka, ukiwa umeitwa, wewe ni mbegu. Na Mungu mbinguni anatazama mtu aliyetoka Kongo akawa mkimbizi. Haijalishi kuwa mkimbizi. Niko ninatangaza asubuhi ya leo, elewa wewe ni mbegu. Narudilia, elewa wewe ni mbegu. Neno la kwanza Mungu akamwona Nuhu, wewe ni mbegu bwana. Jambo la pili, Mungu akaona Nuhu ni lazima amtangazie rasmi, wewe ni mtu umepata kibali. Kwa lugha ya Kikongomani Kinyamrenge inasema umugisha. Kuna vibali na kuna kibali. Sasa na baraka ya kibali inakujaka mmoja tu. Mimi nitaongea Swahili, hamna shida. Wewe ingia katika kilugha. Mkono hii. Leta meza yako weke pale na bai. Ufanye kazi. Rusha makofi kwa Mwenyezi Mungu. Okay. Muongeze makofi, nimepata sasa mkalimani. Yozina ndarikunda y'umucunguzi wanje, yozina rigehuje niryo niringeza. Yozina ndarikunda y'umucunguzi wanje, yozina yehuje niryo niringeza. Mu minsi ishize Gitwaza yareretswe. Kwa siku ambazo zimepita na Apostle Gitwaza amefunuliwa. Aravuga ngo Imana yamweretse ko kwa Afrika yose kizabi Kiswahili. Akasema ya kwamba imefunuliwa ya kwamba Afrika yote itakuwa Kiswahili peke yake. Ndamukiriza umuntu mwicare mubwire ko ari kudakundi Kiswahili. Salimia ndugu yako ambao mnakaa karibu naye, useme sababu gani hupendi Kiswahili. Abadukurikiranye nabo mutumva Kiswahili, ambao wanatufuatilia kwa mtandao, ambao wasikia Kiswahili, mutangire kugikunda no kuciga. Anza kupenda na kujifunza Kiswahili. Kuko Icyongereza si kiwanyu si cyabanyokorome. Kwa sababu Kizungu si ya kwenu na si ya wajomba wenu. Ubundi umuntu wiyamukira, vile mtu ambaye anajiharibia maneno, umuntu wiyamukira, mtu ambaye anajiharibia umuntu wiyamukira, mtu ambaye anajichukia, ni umuntu udakunda ibimukomokamo n'iby'igihugu cye n'isi yabo. Ni mtu ambaye hapendi mambo ambayo yanatoka ndani mwake hata na ulimwengu wao. Udakunze imvugo yao, ambaye hapendi lugha yako. Habe n'Imana ubise kuko ari kinyoma. Hata na Mungu namuita ni muongo. Bwira umuntu mwicare mubwire ngo kundi. Ambia huyu ambaye mnaketi naye, kundi Kiswahili. Penda Kiswahili. Naringasa mu magambo abiri. Nilikuwa nafunga kwa maneno mawili. Ishamba rya mbere na jambo la kwanza nimesema ya kwamba Imana yabonye Nuhu. Mungu ameona Nuhu kwa ari imbuto.
kwa sababu yeye ni mbegu. Imbuto Mbegu igira agaciro, ina thamani iyo yatewe ahantu hasi, ikiwa imepandwa mahali pazuri, ariko iyo yatewe ahantu habi, lakini ikiwa imepandwa mahali paovu ntabwo igaragara neza. haitaonekana vizuri. Iyo umuntu yakishije Mtu akiwa ameokoka akaba atarapfuye, akaba atarapfuye, ikiwa hajafariki, ari ku isi, ako ulimwenguni, ni imbuto. yeye ni mbegu. Sukuma. Icya kabiri, Jambo la pili, navuze ngo nimesema Nuhu yagiriwe umugisha, amepata baraka. Imana Mungu iramubwira ngo ikamfahamisha nguhaye umugisha, na kupea baraka. nta kintu gikomeye Hakuna jambo nzito kandi kiremereye na tena nzito sana Imana kukubwira ngo Mungu kukufahamisha ya kwamba nguhaye umugisha, nakupa baraka. none Igiswahili cyavuze ngo ni kibali, Na Kiswahili imesema kwamba ni kibali. okay, Sukuma. umugisha uza rimwe, Baraka inakuja mara moja, ntabwo uza kabiri, haiji mara pili. kandi iyo wamenye kuwufata neza, Tena ukifahamu kuishikilia vizuri, umugisha uva mu mugisha, baraka inatoka kwa baraka, ukava mu mugisha, inatoka kwa baraka, ukaza mu mugisha. unaingia kwa baraka. Habe na musasha Hata na ambao utajifungua basanga umugisha, watapenda baraka, n'abazongera kuza na ambao watakuja tena baba mu mugisha. watapata baraka. Ukuvuga ngo iyo utamenya agaciro Kusema kwamba usipofahamu thamani ya baraka, ubusanya umuvumo. wewe unaleta laana. Ndamukiriza umuntu, Salimia ndugu yako, umubwire ngo uri umunyamugisha, mwambie kwamba wewe ni mwenye baraka. uhagarara ino cyangwa uhagarara aho ngaho utanzenguruka, kugira ngo tujane neza. Wowe uhagarara mu rubavu gusa gutya, Sawa sawa, ariko nuzenguruka nimugere muki, nyosha utukufu wa Mungu, nimukomere Imana amashyi. shangilia sote, kongamano sote. Ijambo umugisha, Jambo baraka, tuzubora. wewe huozi. Umugisha, Baraka tuzugwanga. haipiganishwi. Umugisha, Baraka tugira akajorite. haina ulemavu. Sukuma. Umugisha, Baraka tugira igihe kimwe, tugira igihe kimwe, haina wakati moja. umugisha, Baraka n'imvura itazihita, ni mvua ambayo haiishi. umugisha, Baraka urarutega Ifaransa, inashinda lugha ya Kifaransa. ushobora kuba uvuka mu cyaro, Unaweza umezaliwa huko Ushago, ariko ufite inyenyeri y'umugisha, lakini una nyota ya baraka. Abanyamerika bakagukurikira, Hao wa Marekani wanakufuata, abari muri Canada bakagushaka, huko Canada wanakutafuta. tangaje uyu mugoroba hano, Natangaza jioni leo, Imana ikwibuke kandi Mungu akukumbuke tena, igushyiraho inyenyeri, tena iweke iyo nyota, nyenyeri yawe nyota hiyo yako igaragare, ionekane, kugira ngo umugisha wawe ili baraka yako mahali ipo uhure nawe, ukutane nayo. ushoboye byose mwami Imana, nawe ushobora kurogoya umugambi wawe. Ushoboye byose mwami Imana, ushobora kurogoya umugambi. Ushoboye byose, nzashaka undi mucuranzi utaragira amarembo. Ushoboye byose we, ngiye gutanga haleluya. Nataka kushauti haleluya, Nimuzamure ibiganza, nyosha utukufu wa Mungu. nezerewe matayi. Nafurahia mata. Haleluya, haleluya. Kosasa ngara sawelo. Abrahamu amaze kumenya kuko ari umuntu, Noa alipofahamu ya kwamba ni mtu ambaye Mungu yahaye umugisha, ambaye amebariki, akora ibintu bitatu. akafanya mambo matatu. Icyambere, Jambo la kwanza, ngo agendana n'Imana, akatembea pamoja na Mungu, agendana n'Imana adafite agatsemba. akatembea na Mungu bila kosa lolote. Nezerewe matayi. Nafurahia matayo. Kugendana n'abantu, Unaweza ukatembea na watu, ariko abantu bakakubuza ibisubizo, lakini watu wanakosesha majibu. ariko ugendanye n'Imana, Lakini ukitembea na Mungu, ugendanye n'Imana, ukitembea na Mungu, isa utema, ugendanye n'Imana, ukitembea na Mungu, ugendanye n'Imana, ukitembea na Mungu, nubwo waba mu mahanga, hata kama uwe katika nchi za ngambo, Imana iganira nawe. Mungu anaongelea na wewe. Biblia ivuga iti, Biblia inasema nini? umugabo witwa Mose Mzee ambaye anaitwa Musa ngo yagendanye n'Imana
n'Imana, ametembea pamoja na Mungu. Imana ngo umusiga ubwiza, Mungu akampaka ntawe uzuri. ugendana n'Imana, Hakuna ambaye anatembea na bareke Mungu kugira ubwiza na bw'Imana, aache kuwa na uzuri wa ntawe Mungu. ugendana n'Imana, Hakuna ambaye anatembea na bareke Mungu kugira ubwenge bw'Imana. aache kuwa na Ndasenga uyu mugoroba w'uyu musi, naomba jioni ya leo Imana dukorera, Mungu ambaye tunafanyia, Imana ukorera, Mungu ambaye unafanyia. hasite pase. Iri jambo ni ryiza cyane. Neno hili ni nzuri. Imana ukorera, Mungu ambaye unafanyia. sawa belarisation basika la kati, iguheze kugendana naye. Ikupe kutembea na yeye. Namukiriza abantu babiri, Salimia watu wawili hapo. mbwire ngo uragendana nayo cyangwa Mwambie ugendana kwamba n'abantu. unatembea na Yesu ama unatembea na binadamu. Nimukomere Imana amashyi. Shangilia sote, kongamana sote. Imana iyo yakwibutse, Mungu akiwa amekukumbuka, Imana iyo yakwibutse, Mungu akikumbuka, iguheza kugendana nayo. inakupa kutembea pamoja na yeye. Impamvu abantu baye bananirwa kubaka ibicaniro, Sababu ambayo inasababisha watu washindwe kujenga madhabahu, bagendana n'Imana, wanatembea na Mungu, bakongera bakagendana n'abantu. baadaye wanakuja wanatembea na wanadamu. Matayo noneho arasaza, Mathayo sasa na amezunguka na tukagendana akili. n'Imana Wanatembea na Mungu tutari kumwe n'abantu. na bila kuwa na wanadamu. Abantu bagira kategori zitandukanye. Watu wana aina kama ngapi? Hariho kategori Kuna aina ya kwanza y'umuntu ugendana nawe ya mtu ambaye unatembea naye akakugeza mu bisubizo, na anakufikisha kwa majibu. kabundi mugendana Kuna mwingine akabigukuramo, anakuondoa kwa majibu, kandi ni umuntu. tena ni mtu. Hari n'undi mugendana Kuna mwingine ambaye unatembea naye kwigiza imbere, anakusongesha mbele. sa uwo muntu kwigiza imbere, Mtu huyo ambaye anafanya usonge mbele, huyo abari mu busabane, huyo ana mawasiliano na Mungu. yasenga uyu mugabo w'uyu musore, Naomba jioni ya leo uhure n'umuntu ukutane na mtu ushobora kugendana n'Imana, ambaye anaweza kutembea na Mungu tena kusongesha mbele. komera Imana amashyi. Shangilia kongamano sote. Icya kabiri, Jambo la pili, ngo akiranukira Imana, anakuwa mwenye haki wa Mungu. sukuma Sukuma. uyu jamaa, uyu mugabo, Huyu mzee. gukiranukira Imana, Huwa mwenye haki wa Mungu. dore ngaha ndahageze Matayo, Ni hapa nafika Mathayo. kisa odelari bandasi, kuba umukiranutsi w'Imana Kuwa mwenye haki wa Mungu bisabye ibintu bitatu. inaomba mambo matatu. Ijambo rya mbere, Jambo la kwanza, uwo wakurikiye, wewe unafuatilia. uwo wakurikiye Huyu ambaye umefuata ni umunyagaciro, ni mtu mwenye heshima sana. aho yagukuye Mahala amekuondoa, bene wanyu ndi habagukuye. wa ndugu zako hawakuondoa huko. Icya kabiri, Jambo la pili, afite itangiriro ryiza, yeye ana mwanzo mzuri, akagira n'iherezo ryiza. pia ana mwisho mzuri. Ngasubiyemo, Narudilia, agira itangiriro ryiza, ana mwanzo mzuri, akagira n'iherezo ryiza. pia ana mwisho mzuri. Icya gatatu, Jambo la tatu, ahemba neza. yeye analipa vizuri. Agira itangiriro ryiza, Yeye ana mwanzo mzuri, kandi akagira n'iherezo tena ryiza. ana mwisho mzuri. Nawe aravuga ngo Akasema ya uyu kwamba mugabo mzee huyu agomba kuba umukiranutsi. lazima niwe mwenye Iyo haki. umuntu abaye umukiranutsi, Atakuwa mwenye haki. akiranuka mu gitondo, Atakuwa mwenye haki asubuhi. agakiranuka ku manywa, Atakuwa mwenye haki mchana. agakiranuka muri bikeya, Kuwa mwenye haki hata kwa ibada. agakiranuka no muri byinshi. Hata anakuwa mwenye haki kwa mambo mengi. Nubeshana Ukidanganya kuva hunze tangu akimbie, ni umujura mucacu, yeye ni mwizi katika fungo la 10, ariko yakurinze lakini ambaye amekuchunga vizuri kuva umunota n'amasegonda, tangu dakika hata sekunde, ukuboko kwayo ndi kurakuva, mkono wake haijatoka kwako, ariko wewe lakini wewe uri umujura mukuru, wewe ni mwizi mkuu ni mwizi mukuru kabisa. Korokima, uri umujura mukuru. Wewe ni mwizi mkuu. Nuwo aravuga ati ndakiranuka. Nuhu akasema mimi ni mwenye haki. Icya gatatu, Jambo la tatu, mu Kinyarwanda havuze neza cyane, kwa kilugha inasema vizuri sana, kandi iri jambo ryantangaje, tena neno hili limenishangaza, kandi rirakomeye. tena ni nzito.
Mkomere Imana mashindi baba. Tushangilie sote makofi badani wafahamishe neno hili. Kwa inyangamugayo. Yeye akakawa mwenye haki kuzidisha. Inyangamugayo sio mwenye haki. Okay, nutabona igisobanuro cyacu tutambuke. Inyangamugayo ni mungwana. Okay. Inyangamugayo kuwa mungwana. Abandi bose bakora makosa. Wengine wote hata wafanye makosa. Iwe ndaza kora makosa. Yeye hafanyi makosa. Inyangamugayo mungwana izi kuvuganirana. Yeye anajua kuongea kwa ajili ya wengine, kuteteana. Inyangamugayo mungwana umuriro uratsinda kurukima. Moto inawaka kabisa. Izi gutuma Imana ihindura imvugo. Hiyo inasababisha Mungu ageuze masemi. Yawe ngiye kwiruka. Nataka kukimbia. Ndi witonde. Ngiye kwihuta. Inyangamugayo mungwana izituma Imana ihindura. Inasababisha Mungu ageuze masemi yake. No kuvuga ngo Nuhu. Kusema kwamba Nuhu bituma Imana ihindura imvugo. Ikasababisha Mungu ageuze masemi yake. Ariko Imana yahindura. Sema mugana ambaye imesababisha Mungu ageuze masemi. Abari mvuga ibintu bibi. Sameni ni sema maneno mawili. Icyambere. Jambo la kwanza. Ni muheze Imana icubahiro. Nyosha utukufu wa Mungu. Nuhu yumvira Imana Nuhu ubaka kuge. Akatii Mungu ili ajenge safina. Murano mbabasha. Munasikiliza? Yumvira Imana. Akatii Mungu. Ubaka kuge. Akajenga safina. Muyani magambo. Kwa maneno mengine. Ndiyize uengineer. Yeye hakujifunza mambo ya ujenzi. Ariko Imana yafuze. Lakini Mungu akisema. Iyo abayangamugayo. Kiwa Mungu anakabisa. Weza n'ubwenge. Yeye anakupata hekima. Wakuwa. Engineer. Okay, ibyo Imana bibakure. Mambo ya Mungu yako mbali. Nibyo twobona tutarabona. Hata ni mambo ambayo hatujawahi kuona. Nibyo tutize. Na mambo ambayo hatujawahi kujifunza. Imana. Mungu yabireka kubiduha. Anaweza hata kutupea. Tewe nuko muri twebwe. Kwa sababu ndani yetu twabuze ubunyangamugayo. Tumekosa kuwa waungwana. Umve. Sikiliza. Ubu engineer. Kuwa engineer. Si kwiga gusa. Si kujifunza peke yake. Ubu engineer. Kuwa engineer. Iyo wabaye inyangamugayo. Ikiwa wewe ni mungwana wa kweli. Ikuzanira abantu. Yeye anakuletea wengine. Babyigi. Watu ambao wamejifunza wamesoma kwa ajili ya jambo hilo. Amen. Amen. Nimuzamuri kiganza. Nyosha utukufu wa Mungu. Nimukomere Imana amashi. Shangilieni sote kwa maana sote. Bima abantu babshigi. Watu ambao wamesomea. Kandi wowe utarabshize. Tena wewe hujasomea. Kubara kuko abanyanga. Lakini kwa sababu wewe ni mungwana. Muyandi magambo. Kwa maneno mengine. Wamatanye naye. Wewe umesikiana naye kabisa. Nyamunega kirashi. Wamatanye. Wewe umeingiana pamoja naye. Kusanire Mungu anakuletea wengine ambao wamesomea jambo hili. Ambao wamesomea kwa hiyo system. Reka kuseka mkaziwa sana. Abiki hiyo system ambao wamesomea kwa system hii. Bakaza bakagushigikia. Wanakuja wanakuimarisha. Bashigikia wewe. Wakikuimarisha. Bashigikie. Wanaimarisha, wanasupport. Uko wabaye. Hivi umekuwa. Wamatanye na. Hivi umeingiana na Yesu. Musifuni Mungu watu, kwani ametutendea mema. Msifu tu. Akajenga kwa wakati ambao ni mgumu. Abantu bavuye kumana. Watu wakuja kwa Mungu. Arikiwe. Lakini yeye arikuma. Ako kwa Mungu wake. Sukuma. Abantu bavuye kumana. Watu wameondoka kwa Mungu. Arikowe. Lakini yeye arikuma. Ako kwa Mungu. Asa witoresha. Subiri kidogo. Uzukurikira YouTube umenya ibintu bigeze. Wewe fuatilia YouTube. Nimehesi mani shuba. Mwosa tukufu. Sema haleluya. Haleluya. Akaramga kigoni. Akafanya kwa wakati wa mwisho. Hii ni wakati wa mwisho. Hii ni wakati wa mwisho. Kuba Mukristo. Kuba Mkristo. Muri iki gihe. Kwa wakati huu. Sigata kupfa kugenda gusa. Si jambo la kutembea. Ni jambo ngumu. Imani kuna abantu ambayo Mungu anafanya na watu. Ambao wameingiana pamoja nayo umetana. Katika ambaye kumugoroba bomatanye nayo. Wajioni wameambatana na yeye. Uratinda ubimenye tu. Asifiwe. Ni muzamuri biganza. Nimufike haleluya. Amen. Ongera haleluya.
Ongezea haleluya. Ongeza haleluya. Haleluya. Nimuzamure. Nyosha. Mureke kumureba murebe inshuha yuvuga nawe asoma. Tizama mhubiri, mwache kunitizama. Mukomere Imana amashimesha. Shangilieni sote kwa maana sote. Ubundi gutangaza Imana. Bila kutangaza Mungu. Kushangaza Mungu. Kushangaza Mungu. Kutangaza Imana. Kushangaza Mungu ni igihe wewe wahishuriwe. Ni wakati ambao umefunuliwa wewe. Abandi batahishuriwe. Na wengine hawajafunuliwa. Bavuze ngo tutange sadaka. Wamesema tutoe sadaka. Kandi ngo yivuga butumwa. Tena ya Injili. Mwama museka. Mukacheka. Watanze itangazo ryo gutanga itangazo. Kusema kwamba ambaye ametoa tangazo ya kutoa sadaka Injili. Yahishuriwe. Amefunuliwa. Ariko batayitanze. Lakini ambao hawajatoa. Ntabwo mwahishuriwe. Hamujafunuliwa. WhatsApp yakoze abantu benshi. Haijafanya watu wengi. Ni igitekerezo cyaje cy'umuntu. Ni fikra ya mtu mmoja. Isi yose. Ulimwengu wote. Kirakora business. Inafanya business. Muruhare rwa communication. Katika ndani ya communication. Bintu biregerana. Mambo yakakaribiana. Facebook. Yakoze haijafanya watu watatu. Imetengeneza mtu mmoja. Ubuzima bw'Imana n'abantu. Maisha ya Mungu na wanadamu. Ikiza gitangaza Imana. Ambaye inashangaza Mungu. N'umuntu wishuriwe. Ni mtu ambaye anafunuliwa. Imana ngurebe Yona. Mungu alipotazama Yona. Yamivuga ngo ndatanga. Ikasema anashangaa. Aranumvise. Amenisikia. Yubatse inkuge. Akajenga safina. Mukiye abandi bahunze. Wakati mwingine wengine wametoroka. Ko barasambana. Wengine wanafanya usharati. Ko bariba. Wengine wanaiba. Yoni we yamayinjiza umuntu. Yona yeye kaingiza kichwa. Yamatangira kuba. Akaanza kujenga. Banakize mushekera bamudeta. Haivule gashaga. Haivule gashaga. Haivule gashaga. Nuashaja. Arikiyereko. Lakini ufunuo. Tijumva gusekwa. Haijasikiliza kuchekelewa. Nukuwa umuntu ukomeye. Kusema kwa mtu mzito. Ni umuntu wishurirwa. Ni mtu ambaye anafunuliwa. Sukuma. Data we. Ni msamuri bikasi. Nyosha utukufu wa Mungu. Msama haleluya. Nyosha utukufu wa Mungu. Wakamteka. Dalono mjinga. Haona mjinga huyu. Haivule garioka. Mvua itatoka wapi? Lakini ufunuo akaendelea kufanya kazi. Ndamukiriza umuntu umwe. Salimia mtu mmoja hapo. Umubwire ngo abantu bari kwishurirwa. Umufahamishe watu waache kufunuliwa. Lakini jambo ambalo Mungu ataumba. Haitaangalia urefu. Inatizama ufunuo. Matangazo ni hayo. Imana nimbi kwibuka. Mungu kiwa anakumbuka. Ireba kwishuri. Inaangalia ufunuo wako. Abandi ni baranga. Wengine wakizuba. Nduranga. Wewe usizubaye. Abakobwa ni baranga. Wasana wakizuba. Nduranga. Wewe usizubaye. Abaririmbyi ni baranga. Waimbaji wakizuba. Wewe nduranga. Wewe usizubaye. Abanyendondo ni baranga. Wewe uko ndono wakizuba. Wewe usizubaye. Abavuye muri Bishuri. Ambao wametoka ni baranga. Wakizuba. Wewe ndukaranga. Wewe usizubaye. Abavuye mu Rwanda. Ambao wametoka ni baranga. Wakizuba. Wewe ndukaranga. Wewe usizubaye. Abanyakenya. Wakenya ni baranga. Wakizuba. Wewe ndukaranga. Wewe usizubaye. Abavuye Butima. Ambao wametoka ni baranga. Wakizuba. Wewe ndukaranga. Wewe usizubaye. Abakristo. Ni baranga. Wakizuba. Wewe kuranga. Usizubaye. Ukuvuga ngo usizubaye kuranga. Usikuzuba. Kuranga. Kuzuba. Ni ugonjwa irusha corona ambayo inashinda corona. Mshindaji mwenye mamlaka yote, nguvu za mauti na dhambi, Yesu alizishinda. Shangilia, Yesu amefufuka, yu karibu sasa. Shakuni mchurazi. Tafuta mwingine. Tafuta piga kinanda mwingine ili mkutano uendelee vizuri. Nyosha utukufu wa Mungu. Mimi sikudharau wewe, ni mtu mzito. Lakini ni kama nakawia kidogo. Nyosha mtu mmoja hapo. Mwambie endelee kusonga katika kufunuliwa. Shangilieni sote kwa maana sote. Kuna mtu ambaye ananisikiliza. Shangilia sana, makofi sana kwa Bwana. Pinga sokome sale. Hilalo meseanga, ayalo metata. Kaila soderi pasi.
Pentecote ndi turaba katolika. Pentecote sisi si wa katolika. Trevazo meniga. Imana ngo irangise. Mungu banaye ngirebe umwetewe. Wakati inaangalia bidii ya Nuhu iravuga ngo ikasema ubwo igihe kigeze. Kwa sababu wakati umewajili. Iyerekwa ryose. Ufunuo yote rigira ibisubizo byayo. Ina majibu yake. Rigira n'intambara yake. Hata ina vita zake. Ntukarebe intambara. Wewe usitizame vita. Igihe uzaba uri mwiyere. Wakati uko kwa ufunuo. Nukiyere. Ukiwa na ufunuo. Tugatinde ku ntambara. Wewe usikawie kwa vita. Iravuga ngo inasema kwamba intambara ntabwo ari yawe. Vita si zako. Intambara ni Uwiteka. Vita ni ya Mungu. Icyana ni gusaba gusa. Ambaye Mungu anakuomba. Nukugiriyere. Ni kuwa na ufunuo. Nagiziyere kugiye kimwe. Nimekuwa na ufunuo wakati moja. Ndirimbi kwa Farao mtumbaya aliwatesa wana Israeli. Umusina isoye. Siku ambayo nimetoa nje nyimbo hiyo. Umugabo mwerambwi. Mzee mmoja amenifahamisha. Ngiri yandi ndirimbo waririmbye ngo izakugeza kuko. Akasema nyimbo hiyo ambayo umeimba itakufikisha kwa nini? Yatumye nuririnde. Ikasababisha nyimbo hiyo nipande ndege. Yatumye nishurirwa mahoteli. Nyimbo hiyo imesababisha mimi nilipiwa mahoteli. Hizo ndibiri kure. Majibu hayako mbali. Ni wewe watinze. Ni wewe umekawia. Reka mbabazi. Acha niwaulize. Kuvuvutse umusatsi wawe wari muremure kuko. Tangu uzaliwe nywele yako ilikuwa refu kama hiyo. Ndimuseke ndimunyigisho. Msicheke mimi niko kwa mafunzo. Na uri aho ngaho ni suko wari umese. Hata na wewe si hivyo ulikuwa unakaa. Ariko bakoze yereko. Lakini wamefanya ufunuo. Mwabatejeje mbele. Ninyi mmewafanya wasonge mbele. Ariko mwebe. Lakini nyinyi arabatarabye. Kuna ambao hawajajifunza. Imana Mungu hizi promoting. Yeye ha promote abantu batagiriye yereko. Watu ambao hawana ufunuo. Icyanyuma cyamara mwisho mwarangije kuva mu nkuge. Alipomaliza kutoka katika safina atekereza ibintu bibiri binini. Akafikiria mambo mawili mazito. Icyambere, jambo la kwanza, areba ko mubarimbutse atarimo. Akatizama ya kwamba kwa watu ambao wameangamia yeye hako miongoni mwa hao. Icyakabiri, jambo la pili, aravuga ngo yakoze. Akasema ambaye amefanya haya, reka nubake igicane. Acha nijenge madhabahu. Igicane, madhabahu shobakwa n'amatu inajengwa na sadaka. Iteka ryose, kila wakati tazayishuri. Kama huna ufunuo, ureba ubunini bw'Imana na kutizama uzito wa ukubwa wa Mungu. Muri Nairobi, tangu ufike hapa Nairobi, muri iriya nzu utuyemo, hapo kwa nyumba ambayo unaishi, si ya nyokoro, si ya mjomba yako, ariko uzuyishu, lakini unalipa. Abandi wengine baje kubirukana, walipo warutoa nje, bakabona ubutabazi na wanaona msaada. Umuntu uzi gutekereza ubunini bw'Imana, mtu ambaye anajua kufikiria uzito wa Mungu, azarangiza kubaka ibicane. Yeye anatizama mbali kabisa kwa madhabahu. Yubatse igicane, akijenga madhabahu, azakora ku Mana, anagusa kwa Mungu. Imana yo mu ijuru, na Mungu wa mbinguni ivuga ijambo, inasema neno. Hari ibicaniro bitatu, kuna madhabahu matatu. Igicaniro cha madhabahu ya kwanza ni igitekerezo cyiza, ni fikira nzuri. Umuntu utekereza neza, mtu yote ambaye anafikiria vizuri, abana n'Imana, huyu anaishi na Mungu. Icyakabiri, jambo la pili, ni igicaniro, ni zabibu cyo gukora mu gihe cyawe n'Imana, ya kufanya wakati wako na wakati wa Mungu, gusenga, kuomba, kuririmba, kuimba, n'ibindi bikorwa na mambo mengine kama na hayo. Iyo bikoze mu gihe, ikiwa unafanya kwa wakati wako, ni igicaniro. Hiyo ni madhabahu. Haba no koza abana neza, hata na kuosha watoto vizuri, hata na kuwa na usafi kwa nyumba. Abantu bijira mu nzu, na watu wakiingia kwa nyumba bahumurirwa neza, wanasikia harufu nzuri. Nacho ni igicaniro. Hata hiyo nayo ni madhabahu. Usarebe umwanda, utizame uchafu, uzutuma abantu badatinda mu, inasababisha watu wasikae kwa nyumba, inasababisha watu waseme vibaya. Ikiwa umejenga madhabahu muri ubwo buryo, katika namna hiyo, ugikora mu buryo bwo kwiyeza, unaifanya kwa ajili ya kujitakasa. Umugabo witwa Daniel, mzee ambaye anaitwa Daniel, yagikose na bagenzi, yeye ameifanya na ndugu zake, mbele waombe, kubariyeza, wakajitakasa. Arangije kwiyeza, walipoweza kujitakasa, Mungu akawafunulia masiri ya kujenga masiri ya kujitakasa. Mungu wa Ibrahimu, izishura amabanga, hiyo inafunuliwa masiri yake. Kari Murenge, huko zamani Mlenge, uko muri Kongo kwetu, nta muntu wagasusha gusenga, hakuna mtu ambaye alikuwa anaenda kuomba, atabanje kwiyeza, bado kujitakasa. kandi Imana ikavuga, tena Mungu anasema, kandi Imana ikaganira, tena Mungu anaongea. mpamvu mbabwira igicaniro, sababu naambia msababu birakenewe, inatakikana dusubira mu cyagihe, ili tuje kwa wakati huo, ili Mungu
mvuge aseme tena. Imana yabwiye Mose, Mungu amemfahamisha Musa, nimungarukira mukirejea kwangu naje zabagarukira. mimi nitarejea kwenu tena. Nehemiya igice cya mbere, Nehemiya sura ya kwanza umurongo wa mbere na mstari wa kwanza asenga isengesho, anasema wanaomba ombi igicaniro ya kujenga zabibu ya kujitakasa. abwira Imana, Ambia Mungu, avuze ngo unasema ya kwamba tugarukira, tukirejea kwako na wewe uzatugarukira. utarejea kwetu. Ikibazo dufite, Shida ambayo tunayo, turaririmba, tunaimba, turasenga, tunaomba, ariko kwiyesa lakini kujitakasa cyo gicaniro kwa zabibu hiyo imeshindikana. nimundebera ibitangaza. Tizama mambo ya kushangaza. Iyo umuntu atakiciyeza, Mtu ikiwa anakaa maisha ya n'ubwoba bw'Imana ntibumubamo, hata na uofu wa Mungu haikai ndani mwake, habe no gutinya hata na kuogopa ntibimubamo, haikai ndani ya maisha ariko yake. umuntu wiyesheje Lakini mtu ambaye amejitakasa agasenga Imana, anakuomba Mungu, Imana ikakureba, Mungu inakutizama, usumenya n'ikintu ugomba hata kutenda. unafahamu jinsi utatembea na yeye. Nivuga kino kintu, Nikisema jambo hili urumva abantu bake. utasikia watu wachache. Umushumba yavuze ngo nimuhagarare hano, Mchungaji amesema simameni hapa, ariko mukaza kwisha inyuma, lakini mkaja huku nyuma. handi nyuma hariki. Huku nyuma kuna nini? Uzi kibazo, Unajua shida? nta muntu Imana yoreba, Hakuna mtu ambaye Mungu anaweza katizama agendane n'Imana, na tembea pamoja na Mungu yambare pasura igera na avaa hiyo pasura ambayo inafika huko. muno hoba musobukwe, hoba musobukwe. Katika ibada hii kunaweza kuwa baba yako mkwe. Ndiko mbivuga wa, Sema katika ibada hii kunaweza kupatikana baba yako mkwe, ariko ndurabimenya, lakini hujafahamu. ukambara pasu, Wewe unajivika pasura hiyo, ngo nibigezweho, unasema ni mambo ambayo wendi bigezweho. hiyo haijaitawala. Umuntu ufite Kristo, Mtu ambaye ana Kristo, umuntu ugira ishuriro, mtu ambaye ana ufunuo, azamenya nuko aja n'imbere y'abandi, anafahamu jinsi gani atatembea mbele ya wengine. impamvu mukunda inyuma, Sababu ambayo mnapenda nyuma. hano ndaamini hari, Hapa hakuna amina ambayo iko hapa. hari kitu tuvuga, Kuna jambo ambalo tunaongea. hano ndaamini hari, Hapa hakuna amina. umuntu yarangiza, Mtu akimaliza akambara amina, na anavaa hiyo skati kabisa fupi, yarangiza agahimbaza Imana, baadaye anamtukuza Mungu. nta gicaniro hayubaka. Haujengi masabahu. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, imbura urusengero rw'Imana rurera, kandi urusengero ni Bibiliya. Mbese nimuzi yuko Bibiliya yanyu ari urusengero. Banga kubabwira ukuri, Wakakataa kuwafahamisha ukweli. ariko umunsi umwe, Lakini siku moja abubatsi b'icaniro ambao wamejenga masabahu nabi vibaya, vibaya, umunsi umwe siku moja hari inzandiko zizasoma, kuna nyaraka ambazo zitasomwa. hari inzandiko Kuna zizasoma, nyaraka ambazo zitafunguliwa. n'ubu hari umuntu wavuga ngo yarangiza vuba, Hata kwa sasa kuna mtu ambaye anasema amalize haraka, anaongea. ijambo ry'Imana Lakini neno la Mungu imbere y'abagabo, mbele ya wazee, imbere y'ababyeyi mbele ya wazazi bakurusha imyaka, ambao wanakushinda miaka, ukambara kandi unajivika nguo ambayo inafikia hapa, agasatuyemo, ambayo inakatika, ukananirwa gukuramo Imana, hata unashindwa kumtukuza no Mungu, guhimbaza, hata na no kubaka kumtukuza, igicaniro, hata na kujenga zabihu. ibyo murimo, Mambo ambayo mnakaa ndani, ibyo murimo, mambo ambayo mnakaa ndani, ibyo murimo, mambo ambayo mnakaa ndani, ibyo muhaye mugendera, mambo ambayo mnatembelea ndani, ibyo murimo, mambo ambayo mnakaa ndani, ibyo muhaye mugendera, mambo ambayo mnatembelea ndani mu misiri imbere, kwa siku ambazo ziko mbele, ibyo uhaye ubiba, mambo ambayo yanapanda nibyo uzasarura. ndiyo utavuna. Abandi basigaye bagendana utubutura, abakobwa Wengine wanatembea na wazaba umukazana wa, fikiria sasa kama huyo ati awe mkazana mwana wako. azaba akabutura uko garangiza. Sikiliza sasa useme Kandi washano kugicaniro ngo sasa, anasema nakuja hapa madhabahuni, msicheze na Mungu. timuka kina ni imani. Imana ni Imana, Mungu ni Mungu, Imana igendana n'abantu Mungu bakibicaniro ambao wanajenga madhabahu. nungu warangiza Baadaye
abakazana yinjiranye nabo wakazana mwali wake n'abakwe n'abahungu be na vijana wake ngo basohoke guri walipotoka hivi nungu areba ubunini bw'Imana hata Nuhu akatizama uzito wa Mungu ngo yubakike cyane akajenga zabihu. nimuheze Imana ishobora Nyosha utukufu nimukomere Imana amashimwe shangilieni sote kwa ngamano sote yubakike cyane akajenga zabihu ya Imana iravuga Mungu akaongea Imana iravuga Mungu akaongea iravuga kuva uyu munsi wano akasema tangu leo sizongera sitaongeza. ninde waba umugabo Ninde anaweza nani anaweza kuwa mzee ambaye ana ufunuo wakora igikorwa ambaye anaweza kufanya jambo Imana igahindura ibintu na Mungu abadilishe mambo. nubwo turi mu buhunzi Hata kama tuko kwa ukimbizi ushobora kuba Noa unaweza kuwa Noa wakora igikorwa kimwe na ufanye jambo moja twese tugataha umunsi na sote twende siku moja. Israeli Israeli yashatse benshi haitafuta wengi. Danieli gusa Danieli peke yake ngo akiranukira Imana alipokuwa mwenye haki alipojenga madhabahu Imana ibasubiza Mungu akawarejea. Nehemia yaravuze ngo kuboko kumwe amesema mkono mmoja ulikuwa unakipigana mwingine ulikuwa kwa madhabahu. Acha nikufahamishe hakuna Mungu atateremka kwa wadhaifu. Imana inamanuka Mungu akateremka abantu bubaka ibicaniro kwa watu ambao wanajenga Imana izindura ibintu Mungu anageuza mambo ibicaniro kwa watu ambao wanajenga madhabahu. Ninyi wa Kristo nimuhaguruke simameni sote kongamano zote. Imana ikwibuke Mungu akukumbuke ikizi gituma ikwibuka na ambaye itasababisha kukumbuka. hari ibyo ukora kuna mambo ambayo unafanya ukora mu gihe cyawe ambayo unafanya kwa wakati wako. Nungu abikore Nuhu wakati alipoyafanya Imana ya Israeli Mungu ya Israeli iramwibuka ikamkumbuka. ngirangize kumwibuka Bana ya kumkumbuka ikora igikorwa ikafanya jambo. ngirangize kugikora Ilipomaliza kufanya jambo uyu munsi wa none hata kwa siku ya leo Noa turi mu rubyaro rwe sisi tunapatikana kwa uzao wake hata na watoto wa Ibrahim. nukora ikintu Ukifanya jambo cy'igicaniro cyiza ya madhabahu ya nzuri kizahekera ahantu haitaishia hapa kizaba karande itaenda kabisa kizakomeza itaendelea. Wakristo nitumenye ibi tufahamu nyakati ibi si ibihe byo kurangara hizi nyakati za ibi ni ibihe byo kubaka ibicaniro hizi ni nyakati za kujenga madhabahu. Acha nifahamishe habari hizi unaweza usikize. Ikiwa mtu amekuwa na udhaifu anakuwa na mambo mengi ashanye na network ambayo anatembea na network yake, lakini mtu akiwa mahame y'ubwami bw'ijuru yeye anakaa na mahame y'ubwami bw'ijuru ukiwa na uongozi wa mbinguni Mungu wa Israeli haitanyamaza kwa maisha yako. Abagabo banyeganyeje wazee ambao umetimiza ulimwengu wabiri kalamu na wengine abantu bubatse ibicaniro ni watu ambao mjenga madhabahu hata kwa leo wanaishi vizuri. Uzabaho neza utaishi vizuri utari mu kubaka ibicaniro bado wewe hujajenga madhabahu. Jenga madhabahu kugira ngo Imana ya Israeli ili Mungu wa Israeli iongee tena. Ishobora guceceka inaweza kunyamaza lakini ukijenga dhabihu Mungu anaongea. Mwembi uwo mwana ni wanyu ninyi wawili mtoto wenu huyo ni wenu. Umwe na mtoto tuza abantu bababuze ko baba basengerwa mmoja achukue mtoto huyo mwingine ainuke. Twamenyere rusenge wamezoea kuombea. Sabugana mu Bakenya ngo murebe ukundi bizo bizabimera. Ninyi muende kwa taifa hili la Kenya muone jinsi inaendeka. Za makuru unafahamu habari muri Kongo, huko Kongo abagore bagaza bushara bavuye mu mirimo, wanawake walikuwa wanajifungua wakitoka kwa shamba kandi iyi ngarimu tena wiki moja umwana akabari mu gitaro na mtoto anamweka kwa ibada. Ariko twebwe lakini sisi amezi 6 miezi 6 akiri munzu akiwa nyumbani areba kanyombya gusa nibindi alipo tizama kanyombya na mengine mambo biriya bintu azare mambo hayo bana tizama ibyo bicaniro hayubaka hiyo ndio ariko iyo tubazanye munzu y'Imana lakini tukiwaleta huku nyumbani mwa Mungu bakavuga ngo haguruka wanasema inuka muhagurukane inuka na mtoto huyu mushira ku gituza wekeni mtoto hapo ni mtoto wako ufite imbaraga zikomeye wewe una nguvu kabisa uko dusenga jinsi tunaomba utangire gusenga na wewe uombe. Uwo yaba minister wa Kongo huyu anaweza kuwa minister wa Kongo cyangwa kabareve ama awe reverend tiwabibona wewe huwezi kuyaona kubera ko kumundagira uko yishu kwa sababu mtu ana jinsi anafunuliwa. Nimuzamurikira nyosha utukufu wa Mungu vuga ngo mwami Yesu subiramo mwami Yesu ndagusabye uyu munsi wa none uzungenderere kandi umba imbaraga zo kubaka igicaniro kugira ngo nongere numva ijwi ryawe uko wagiriye abandi neza naje ungirire neza. Zamura ikiganza nsenge amagambo y'uyu munsi wa none Mana mw'izina rya Yesu Kristo mw'izina ry'uwera wa Israeli
mu izina ry'umugabo ukomeye, mu izina ry'uwaturinze tugashika hano amahoro. Iryo zina ndarikunda, y'umucunguzi wanje, iryo zina rihebuje, iryo rini rigiza. Ongera ubibutse aho bavuye, ongera ubibutse ibitaramo bataramye ngo urangize urahumeka. Ubaganirira mu nzozi, ubaganirira mu gitondo no mu rukerera, ubatuma abagaragu b'Imana ngo uramanuka wenyine ubabwira amakuru. None muri bamwe muri twe ijwi ry'Imana ndaryo bacumva, ariko uyu munsi wa none wavuze ngo tugende dusenye irisa nibibi, hanyuma twongere twumva ijwi ryawe. Kandi iyo watugendereye nta wundi uza witanga, wagendereye no ngo urangize uramubwira ngo no ngo uwaye umugisha, hanyuma yo kumuha umugisha no waravuga ngo nanjye sinotekeka, nzagendana nawe, nzakiranuka, nzomatana nawe, nzabana nawe ibihe byose, kuko wamugiriye neza. Nawe aravuga ngo ngomba kubaka igicaniro. Reka muri iki giterane abantu bubaka ibicaniro, hari ibyo kuramya, hari ibyo guhimbaza. Dawidi yarabivuze ngo Imana yantabaye nkava hariya muri iriya shamba nkaba umwami, nta buryo nareka. Abwira umutima wanje, moyo wangu msifu Bwana, nafsi yangu msifu Bwana. Ahimbaza Imana, avuga gukomera kw'Imana, avuga ineza y'Imana, aragaragara ariyerekana, aravuga gukomera kw'Imana. Uyu munsi wa none abadukurikiye bose mwami Imana, reka bareke kurangara, babe mwishurirwa. Uganira n'abafite ishurirwa, igihugu gitera inkunga abafite ishurirwa. Ayi Mana we, ngwino. Nico cyatumye utaracecetse ku buzima bwa nyina wa Mose, kubera kugira ishurirwa. Aravuga ngo mu Baheburayo biciwe abantu, wanje ntagomba gupfa, ngo amuzamura ku musozi aramwisha, ngo arongera kandi ngo aramanura ngo mubohera agaseke. Naho gukora buriya bw'ubukorikori kumubohera agaseke, aja kumushira iwabo w'Imana. Ngo arangize uratabara Mose ngo akurira muri presidence, arangije yiga iby'amategeko, yiga sayase, yiga mathematics, yiga n'ibindi, ngo arangize aja mu butayu. Ariko kubera gwishurirwa ngo agira neza kwiriba, ngo bituma abona ubwiza bwo kugira ngo abone n'umugeni. Ukuboko k'Uwiteka Imana data kuganza no kugaragara, kwirekana no gutabara. Ngaba badamu barimo, ngaba bakobwa barimo, ngaba bahungu barimo, ngaba kazi b'Imana bari muno. Wishurira abantu kandi, hishurira abantu kandi, haya sikasila bandi, hishurira abantu. Ngiki chambu chamaraso ye, irogemo wa mtindi we kubagache sigazwa katuagiwe. Yesu mama ibazwe, izina iwe ryogeshwe, yanogeshe maraso Yesu. Abantu nibaramenya ko wakoze igitangaza. Umuntu kuva mu cyaro akaba mu mujyi wa muri Afurika ukomeye, akaba mu nzu atubatse akayira ukwezi kukarangira, ukundi kukarangira umwaka n'undi. Wamana heza abantu gutekereza, heza abantu kumenya imbaraga zawe. Yesu mwama himbazwe, izina rye Mana we positive passer. Yesu hariho bamukaka batagendeye mu mamodoka, hariho basogokuru n'abasogokuruza batigeze bazitwara, none turazifite. Batari bazi ibyo amakonte, batari bazi n'ibyo gukora kuri mobile money, batari bazi no Mana we. None ubu dufite abantu bakomeye ndakutagize, ariko abantu bavuye ku gicaniro. Heza abantu kubaka igicaniro, wongera uhumeke, wongera uvuge, wongera uvumerere abantu. Yesu mwama himbazwe, izina ryiwe yanogesheje yanogesheje amaraso ye. Yesu we wubatse igicaniro rimwe urangize kucyubaka, habe n'igisambo cyari kumwe nawe kubera gwishurirwa. Kiravuga ngo Yesu uzanibuke, abatuze gwishurirwa
bavuga neza, batekereza neza, bareba kure. Heza Afurika gwishurirwa, heza abadamu bari muno gwishurirwa, heza abagabo bari muno gwishurirwa, heza abahungu bari muno gwishurirwa. Hallelujah. Yesu mwama ahimbazwe, izina ryiwe osite pasiraka yanogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Wino kw'isoko ngari nziza bugufi wamutiriwe zakubirenge by'umukiza wino kw'isoko ngari nziza bugufi wamutiriwe zakubirenge by'umukiza. Yesu mwami, Yesu mw'izina rya Yesu amahimbazwe, izina ryiwe ryogejwe, yanogesheje amaraso ye. Yesu umuntu ushaka kuko yasengerwa kugira ngo Imana imusubize mu mbaraga zo kubaka igicaniro, woba waratekereje ibituma bikuremerera, ariko muri uyu mugoroba wa none hari icyo Imana ishaka guhindura mu buzima bwawe. Mtu ambaye anataka kuombewa arejee nguvu za kujenga madhabahu tena zirudi ndani mwake, apite mbele, asonge mbele ili songa mbele ili uombe. Yesu mwama amahimbazwe, izina yanogesheje amaraso ye. Karibu sana. Wino kw'isoko kwanza umesikara chabugufi waeku chakubirenge by'umukiza.